Ja snimam. Motor počeo gor jebote. Kako je došao još jedno? Ne znam, Sve šta Mercedes radi? Sada pojave Riškul, Jess, evo meni usan glavni, evo. Ajde, pokaži se. Vidiš, nije trebala upaljati da zapali cigaru, što sam to zapalio. Daj meni da zapalim. Evo. Citirao je snimao što je. Kako ti nije Vidi ovog psihopata. Jess! Bog te vas ako može ovako bantove. Nero i stavio. Bog što to